Assalamu alaikum qadrdonmen ағайындар. Осы видео сіздерге арналады. Яғни қара магия, қара сиқыр, жәнедегі сиқырмен дуаға оқимыз. Қазір рухия оқимын. Міндетті түрде тыңдаңыздар. Құдай Тағала бізді де сізді де сиқырлықтан, қара сиқырдан Алла Тағала сақтасын. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Осы видеоны барынша тарқатыңыздар, құрметті ағайындар. Сиқырға және дегі ағайындарыңыз сиқырға, дуаға ұшырған болатын болса, қара сиқырдан шыға алмай жүрсе, осы видеоны барынша таратып қойыңыздар. Алла Тағала баршамызға шифасын берсін.